Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese amahoro y'Imana abane namwe. Nje kuganira namwe ku topic ivuga gukurikiza amasaha. Yesu nashimwe cyane. Gukurikiza amasaha. Bene data, ndabahe akarorero. Wewe ufite akazi, urazi amategeko y'akazi, urazi amategeko y'akazi. Baraguhereza amategeko mu kazi, bakakubwira ngo ukwiye kuza ukurikiza amasaha uje ku kazi. Niba baguhaye iminota yo kuruhuka yo kurya, barakugenera iminota uruhukamwe. Niba ari iminota 30 yo kurya niyo baguhereza, ariko wifatiye isaha yose baguhaye iminota 30 ni kibazo mu kazi. Kandi niba bakubwiye ngo akazi uzaza ugatangira isaha ya saa 6 zo ku mugoroba, uragerageza ukagenda kare maze ugashika kare kugira ngo ntuyirukanwe ku kazi. Barashobora kuba batokwirukana ku kanya, ariko iyo ugumye ubikora ucererwa barakwirukana. Yesu nashimwe cyane. Aka n'akarorero ndabahaye k'imirimo isanzwe mu kazi. Ahangaha rero icanzanye ahangaha nukubaganiriza kubijanye no gukurikiza amasaha yo guteranirako. Benshi barimwo barakorera kuri zero. Gute barimwo barakorera kuri zero? Buri shengero rirafite amasaha riteraniraho. Ariya masaha babagenye yo guteraniraho, Imana irayandika. Imaze kuyandika, iyo hageze ariya masaha nk'akaroro ku cyumweru, abantu bagiye guterana nk'akaroro bakavuga ngo saa 3 z'igitondo niho tuzaza duterana. Izo saa 3 mu ijuru barazandika. Ni igiki gica gikoreka? Marayika ajejwe kwandika abantu bakurikije ayo masaha ya saa 3 y'igitondo, aramanuka akaza. Aje agasanga harimwo abantu, hariho n'abandi batarashika. Arafata amazina y'abo bantu baje kare bubahirije ayo masaha, maze akandika. Yamara kwandika kigira. Ntago marayika ari burindire babandi baza saa 3 n'igice. Ntago marayika ari burindire babandi baza saa 4. Arigira kubera ko ya masaha mwavuganye muteraniraho yamanutse, arandika abakurikije ayo masaha, maze marayika kigira. Wa wundi yaje saa 3 zarenze, uwo nguwo waje asanga amazina yamaze kuzamuka. Bishatse kuvuga ko mw'urwo rutonde rw'abanditswe nturiko, ntago uriko. Bishatse kuvuga ko mu ijuru ntago wabonye ko watonze, kubera ko ntago uri ku rutonde rw'abatonze. Yesu nashimwe cyane. Marayika aragaruka, kandi hariho amasaha bashizeho yo kurangiriza amateraniro. Nk'akarorero, niba barashizeho ko amateraniro azaza arangira saa 8:30, ayo masaha saa 8:30 marayika aba yahashitse kugira ngo yandike, avivure kuri babandi bagize iki, barangije ya masaha saa 8:30. ariko
asanze ba bandi bari banditswe ko baje kare bitahiye kare, uwo nguwo aba akoreye ku gihombo n'ubundi. Ntago ari buvivurirwe ko yagize iki, ko yarangije amateraniro, ahubwo biramenyekana ko yatashe atagize iki, atarangije amateraniro. Nimwagera mu ijuru bakabwira ati wowe ntago nigeze ndakubona mu materaniro nk'abandi. Wewe uzavuga uti nari impari, yamara y'amazina yazamuwe ntago wari uriho, wagenda wicererewe. Y'amazina yazamuwe ko yarangije amateraniro, wewe ntiwabonetse, nubwo wagize iki, wanditswe ko wagiye kare, ntago wagize iki, warangije amateraniro. Kuriya mukurikiza amasaha y'akazi, niko mwari mukwiye no gukurikiza amasaha yo guteraniraho. Nganire n'abaririmbyi, umuyobozi wanyu murazi ko hari amasaha babwira yo kurepeta indirimbo, kwigiraho indirimbo. Ari amasaha ijuru irayandika, kubera ko muba muri abaririmbyi b'Imana. Marayika kamanuka kuri ya masaha mwavuganiyeho, asanze utaratonda wewe ntago wandikwa, handikwa abagize iki, abamaze gutonda kare bakurikije ayo masaha. Rero wewe mwene data ugenda kugira repetition, kwiga indirimbo z'Imana, warengeje amasaha mwavuganiyeho yo gutiranira yo kwigira indirimbo, ukigira uko wishakiye. Niba ari saa 3 z'igitondo ukigira saa 4, niba ari saa 5 z'igitondo ukigira saa 6. Reka ndakubwire ngo Imana ntikuzi mu murimo wayo, Imana ntagikuzi. Niba uziko wewe ugumugenda ku rushengero, yego ukagenda wacerewe, mwene data uramenya ijuru ntago rikuzi, nta zina ryawe riri mu ijuru, ntaguzwi. Rero mwari mukwiye kugira iki, mwari mukwiye guhinduka. Guhera uyu munsi ucumva ino message, wari ukwiye guca uhinduka. Niba wahora ugenda ucerewe, ugakurikiza amasaha, ukagenda by'ukuri kare kugira ngo ntuceregwe. Yamara muri ko murakwera ku gisibo kandi uri mu rushengero, kubera iki waje ucerewe, abandi nabo bari ko baritahira kare. Rwose reka ndakubwiza ukuri mwene data, nawe ari wowe ushatse abakozi ukabajana mu murima wawe, baje kare, wabajanye batangiye, ariko wagenda kubareba ngo bahembe, ugasanga niba ari babiri washizemo, ugasanga harimo umwe ni wari mwarakora. Ese uwo muntu yigiriye akazi katarangiye, ese uwo muhemba wowe? Ahubwo birakubabaza, ntago umuhemba, ahubwo uhemba wa wundi yagumyeho ngaho agakora. Ni uhemba mwene data. Kandi ndazi n'abanyeshure, abanyeshure iyo bagiye ku ishure, ya masaha bashinze ko bazatangira ishure, bakagenda bacerewe, bagushiraho igisibo kubera ko batakubonye ko watonze. Bagushiraho igisibo, bakwita ko wagize iki, ko utagiye. Kubera iki? Kubera ko wacerewe. Bene data, mwari mukwiye guhinduka, mwari mukwiye guhinduka. Mu kazi ugiye amasaha wishakiye, bakaguha iminota yo kuruhuka, ukaruhuka wishakiye, iyo bamaze kugufata, ni ibintu bibi kabisa. Barakwirukana, batakwirukanye bakaguhana. Bene data, none rero mu nzu yitirirwa izina ry'Imana, niyo mukwiye kwinjira muko mwishakiye, umengo ni mu isoko. Bene data, mwari mukwiye gukurikiza amasaha
kubera ko Imana yo mu ijuru ntago inezererwa n'abantu barimo baraja mu nzu yitirwa izina ryayo nk'uko bishakiye, umengo ni mwiza, umengo ni mwiwese ugiye kuri toilette niho udashobora kumenya ngo uramara umwanya ungana iki. Oya, kandi iyo umuntu agiye mu toilette ntamenya ngo aragenda ryari. Oya, ariko mu nzu y'Imana hari amasaha, no mu baririmbyi hari amasaha. Birababaje kubona abantu bitwa ngo n'abantu bayoboye amatorero binjira mu nzu yitirwa izina ry'Imana uko bishakiye. Ngewe ndi kanaka, ninge natangije itorero, nkwiye kwigira uko nishakiye. Reka ndakubwire, wararitangije ariko uramenya si iryawe. Abo bantu ubona uyoboye ntago ari abawe, n'abantu b'Imana. N'abantu b'Imana wari ukwiye kubabera akarorero keza, ukabereka ukanabigisha ukuri by'ukuri. Naho ubundi nawe ubwawe urimo urakwera ku gihombo. Abantu bazi ko bacererwa bakwiye kwihana, bamara kwihana bagaca batangira kuza bagenda kare, kugira ngo Imana ize ibabona imbere yayo, Kandi ikindi mwene data, nubwo bitari bikwiye ko ndayivugamwo kuko ni topic itandukanye, nivyo ndiko ndigisha, wari ukwiye kubanza ukiyeza, ukaba imbere y'Imana wiyejeje. Niba ari indirimbo uririmbira Imana ukabanza ukiyeza, niba ari ijambo ry'Imana ugiye kumviriza ukabanza ukiyeza, kugira ngo Imana ikubone imbere yayo, uri imbere yayo. Haleluya. Imana yo mu ijuru iyo iri kirabona ukurayiririmbira ufite ibyaha ntago inezerwa. Ukwiye kubanza ugashira ibyaha hariya, ukabyikunkumura, ukabyikurako, hanyuma ukaca ubandanya uririmbira Imana. Naho ubundi mutabikoze uko, ndababwiza ukuri, Imana irasesemwa. Umuco n'umwijima ntago bijana. Rero mwene data, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, niba ufite ingeso yo gucererwa ugiye mu materaniro, gira iki, nuhinduke rwose uze ugenda guterana, ukurikiza amasaha. Niba ubona ko bikugora kubyuka, byuka kare, ugenda urindire baze bafungure. Marayika arazi ko uba wagiye kare. Haleluya. Imirimo yanyu mukora murayubahiriza. Niba ari soko ufite, ugendera ku masaha, atabakiriya aya masaha niho abakiriya usanga bariho, ugacukurikiza mu masaha kugira ngo abo bakiriya baze basanga wafunguye. Ariko inzu yitirirwa izina ry'Imana, mu murimo w'Imana mugacererwa, reka ndababwire, muri ko murakwera ku gisibo ntago muzahembwa. Ntimuzahembwa. Imana ntibabona murimo wayo, ntibabona, ntagira irababona. Nimuhinduke rero, muhinduke, mwihane kandi muhinduke. Ano magambo ntimuyafate binenegwe, ahubwo muyafate seriye, musabe Imana imbabazi, hanyuma mutange kubahiriza amasaha baba babwiye, kugira ngo muze namwe muja ku rutonde rw'abatonze kare, kandi mugumaho ngaho mpaka amateraniro arangiye. Yavuze ati Imana ibahe umugisha. By'ukuri, iyo umukozi w'Imana nyawe avuze ati Imana ibahe umugisha, by'ukuri uwo mugisha urabafata. Hari abo ufata, ntago ufata bari bo bose, ufata bariya nyine ukwiye gufata. Ntago ufata abanyabyaha bari mu rushenge uko baruzuye, ufata abari hariya bakiranukiye Imana. Umwami Yesu nabagiye neza. Reka dusenge Imana. Kandi mwene data, wature ano magambo ubwira Imana, uyibwire ngo Mana, ku cyumweru gishize naracerewe, kandi Mana, uyu mwaka ugiye kurangira nceregwa,
mfite ivyitwazo nitwaza, atari ko Mana guhera uyu mwanya ndihanye, ntago nzongera gucererwa muri repetition gutegura indirimbo. Amasaha umuyobozi yadushiriyeho ntago nayakurikizaga, nagenda uko nishakiye. Mana mbabarira, guhera uyu munsi nzaza nkurikiza amasaha bashizeho. Bene data, niba umuyobozi w'ikorari ashizeho amasaha, muramenya mwijuru birandikwa kayo masaha ashizweho. Wa munsi mwavuganye, marayika araza akareba ko mwakurikije amasaha. Bari yasanze bakurikije amasaha nibo yandika agatwara amazina. Mukwiye kubimenya kandi mukicara mubizi. Sinzi gituma bamwe mutabizi. Umukristo arimwo araja mwijuru yarakwiye kwicara z'ibyo bintu. Sinzi gituma mutabizi. Benshi ntago mubizi. Sinzi gituma. Ariko uri n'ugutwi arumva, ubutari n'ugutwi nawe nta kundi. Ariko wewe uzi ko wafashwe n'ibi bintu, wature amagambo nakubwiye, hanyuma usenge, Imana irakubabarira, hanyuma uce utangira bushasha, Imana itangiye kuza irakubona. Eregira gukumbuye. Mbere weza kare ariko buracererwa, Imana ikikubona irakumbuye ryajwe ryawe. Irakumbuye kukubona, irakumbuye kukubona hamwe n'abandi, muri kumwe, muri ko murayihimbaza. Umwami Yesu nabageneza. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uri umunyembabazi, ndakuzaniye imbere ino mitima y'abana bawe. Yego Yesu, bari bamaze igihe baza bacerewe, bagenda muri repetition bacerewe, ariko ndakwinginze Mwami, ndakwinginze ubakureho ibyo biriko birabareka, maze bongere batangire bushasha. Mana, ndakwinginze imbabazi zawe zibabeho. Mana, ubabarire mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze Data kubagiriye imbabazi, mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti. Amen. Ntimuze mwongere gucererwa. Kuriya mwitwaririka ubuzi bwanyu muri ko murakora. Mukwiye kwitwaririka n'amasaha yo guteraniraho. Bene Data, muhinduke rwose. Imana ishaka ko muhinduka. Imana yo mu ijuru ibagiye neza mu izina rya Yesu. Amen.